A šta je sad? Updateuje se. Čekaj, šta sam radio? Aha, uzirao sam. Okej, pa sam ja se još uplayeri, kao što vidite danas, htio sam da uradim Locker Tour, da, i updateuje mi ljudi. I ostavite like i subscribe, ja se javljam kada updateuje. Ali ne radi baš na internet, jer znate updateuje. Tako da vidimo se za 2-3 sata. I vidimo se! 3 sata kasnije. I evo ga ljudi, ušlo mi u Fortnite, da stižu Viber poruke. Ne čujete. Čekajte. Sad čujete. Čekaj, samo smanjim. Sad čujete. Ako me čujete malo slabije, to je zvuk mikrofona, samo pojačajte ili ću ja da pojačam na CapCutu, pošto je tu user otišao najprije, sad ne može da edituje. Vratit će se 27. Sad je 19. kad ja snimam, a kad objavim, možda sutra, možda preko sutra, a možda i 19. baš danas. I ljudi, ja se javljam kad uđe u Fortnite, a ne učitavanje, znate. Like i subscribe. I ljudi, evo ga, Fortnite. Ako se sviđa pesma koju smo ja i moj brat i ja, ne, gramatika, moj brat i ja izbacili, ostavite like i subscribe i pogledajte pesmu obavezno i original i demo, da vidimo šta je stiglo novo u Fortniteu. Anime, pa to sam video. To sam video. Da, Igor sam ja to. Ovaj pištolj, to sam vidio na traileru, ovo. I ovaj pivi se vratio. Ljudi, idemo sad na Locker. I dobio sam novog stvari iz Battle Passa. To je ovo. Prvo krećemo od skinova, ljudi. Prvi skin, čekaj se sortiram. Prvi skin koji sam dobio. A ne ide po ne veze. Ajde, idemo ovako. Pili. To je besplatan skin. I Frozen Pili, ne sad sam guzio. Frozen Pili 2021. Čekajte. Da, 2021. sam ga uzeo. Pa besplatan skin. Tako da ono, ako ga niste uzeli, GG za vas. Sljedeći Doom Slayer, on je iz Battle Passa. Ostavite like i subscribe obavezno da bi igrao Fortnite i da bi kupio sljedeći Battle Pass. Sad, ovaj sad ja koristim skin, a inače omiljen mi je Geno, to je Ageless, a ne koristim ga jer ne znam zašto ne koristim. Geralt of Rivia, to je secret skin iz prošle sezone. Idemo sad, ovo je isto besplatan skin, sad je u Lava Packu, tako da ako niste dobili kao free, onda GG za vas, morate kupiti. Spider-Gwen. Čekajte ljudi, da sklonim samo back bling. Da vidite zašto mi je ovo među omiljenih skinova. Čekajte. Ako kreša GG. Nešto krešuje. Sad će da vidimo. Continue. Šta je des? Možete vidjeti ovako. Idemo dalje. Nezumi, to je nešto anime, nešto japansko. Iz prošlog Battle Passa, ne koristim ga baš tako da ono. Paradigm, ona ima veze sa pričom Fortnite, prošli Battle Pass. Ovo mi je omiljen,
Ovo mi je najomiljeniji skin Geno, to je The Ageless, pošto vidite kako izgleda, a i priča. Ja volim priču Fortnite. Idemo dalje, muško-ženski skin, ovaj hromirani čikica, Dusty, ne koristim, Medjet, ne koristim baš. Koristim ove skinove iz ovog Battle Passa, iz prošle sezone, tako je, pošto koristit ću kad dobijem Battle Pass. Ovo je nove skinove, logično, pošto da, Helena, znači Helena, Helisi, ne volim ženske skinove, Rosa, kako zove, Rose, ovaj crnac sa maskom i dugom kosom, sa repićem, ne volim dečake, muškarce, znači sa dugom kosom, a kao što vidite, 1, 2, 3, 4, ima. Mjalses, ali nije Mjalses, nego Mjalsesov brat, a zove se Mjalses Kulf. Kako se zove? Sanela? Ne. Selene. Ko daje ova imena? Ljudi. Obavezno ostavite like i subscribe ako vam se sviđa moj loker. I nešto rezolucija ne valja, ljudi. Nema veze. Jao, ljudi, nemam interneta. Herald, ona mi je isto omiljeni skin, najomiljeniji. Posle, naravno, Genoa, da je Agelessa. Znate, ali glupo to što se umrla, tako, hromirala si umrla, ovo free skin za ovaj Winterfest, isto free skin za Winterfest, free skin za Noć veštica, free skin za Winterfest, Deda Mraz ovaj, bucmasti, Chrisabel, isto free skin za Winterfest, free skin ovako, onako, ne taj, Major Man Cake i bucmasti za Winterfest, free. I sad idemo, čekajte. Šta je bre? Da, nema interneta. Backup link od Geralda, ne. Ovo je od Geralda, ovo je od Doomslayera, da. Fire onaj skin, besplatan. Spider-Gwen, evo nemam pojma. Paradigm, ovo, onaj anime, ovo kockica neka. Od Genoa, moj omiljeni, favorite. Isto Genoa, favorite. Ovaj iz Battle Passa, ovaj mislim da je free nešto bio, nemam pojma. Ovaj iz Battle Passa i ovaj iz Battle Passa, Zeka, palice neke bockave. Ovaj je free za Šokija, vidite da Kija nešto prehladio. Od Herald isto favorite. Ovo, šta god je to. Ovo srce, medeno srce, ne, slatkiši, pojedite. Ajče, to je neka torba ili nešto. Ovo je za dan zaljubljeni, dobio sam free. Ovo je iz Battle Passa. Ovo što sam dobio danas, neki cvetić. Ovo što smrdi, ribu neku, nemam pojma. Ovo je, čekajte, nešto od onog hромiranog čikiću. Ovo sam dobio free od Battle Passa, free od Winterfesta, pištolji crveno plavi, hrom,
od Man Cakea. Evo ga, Cake. 5. rođendan za Fortnite. Ovo sam dobio free za ovaj Summer, kako se za live event, onaj za leto, Summer, nešto za leto, zaboravim se. Ovi mačevi i za Man Cakea. E sad, ovo je za Man Cakea. Gdje sam rekao? Ovo je za onu anime za Battle Pass iz sezone 3, a dobio sam free. Kako se slaže. I loading screenovi, nije baš tu nešto važno kao. Pickaxe-ovi. Ovo za onog, za Geralta, ovo free, Battle Pass, free, OG, ne OG, ovaj default, free, da, free, Battle Pass, free, Battle Pass i Battle Pass. Tako da ono, Battle Pass, free, Battle Pass, free, free, Battle Pass, free, win, OG, to je samo Umbrella i sezona 8. Ovo mi je prva Umbrella koju sam dobio kad sam počeo da igram u sezoni 8. Ovo mi je najstarija stvar u lokeru, tako da ono. Padanje, to nije baš nešto zanimljivo. Uglavnom. Vrati se internet. Ljudi, to je to što tiče ovog videa. Mrzi me da editam ovoliko. 11 minuta, znate, ovo. Plus ono što sam snimao, to je 13 minuta. Ostavite like i subscribe i mi se vidimo. I ćao.